Umurenge wa Muyira ni umwe mu mirenge igize uduce tw'icyahoze ari Amayaga, ni mu karere ka Nyanza. Amayaga akaba ngo yaratuwe cyane n'umubare munini w'abatutsi nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza. Nyina wa Ramazani yagize ubwenge aratubwira ati babasanze mu nzu babica, nimwicare hano hasi, atwambika amakoma mu mutwe. Nyirabatesi Alice ni umwe mu bavukiye mu Mayaga. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yabaye Nyirabatesi yiga mu mashuri abanza. Kuri we ngo Jenoside yamubereye iyobera, nyamara ashimira bamwe mu bahisha Abatutsi kuko abenshi mu barokotse babibakesha. Bahise batanga itangazo bati umututsi ukuriye abandi turamwishe turuhuke. Uwo munsi batanze ikiruhuko cyo guhiga. Uwo munsi bati Kajigija warwanye ntabwo azashyingurwa, n'uwaba afite umuntu ukazimuke. Nkongoro zizamurya, amagufwa asigaye imbwa ziyarye. Bagarutse kwihera inka ze zari ziri kwa Ramazani. Izo nka urupfu rwazo ntabwo narwibagiwe. Ngiye kubona mbona inka y'iwacu yari ikirungu, inciyeho bayitera icumu. Mu gihe cya Jenoside, amahoro yarangaga Abanyamayaga ngo yasimbuwe n'umuhoro, amahiri, amarira ndetse n'amaraso. Perezida wa Sena y'u Rwanda Jean Damascene Ntawukuriryayo asaba Abanyamayaga kimwe n'Abanyarwanda muri rusange kubaka amahoro arambye y'igihugu kuko yabuze mu gihe cy'amahano ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri 1994 mu mwanya w'amahoro bahisemo imihoro, imipanga, amahiri n'amasasu. Twaje kwibuka ku nshuro ya 20 iyo Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 kugira ngo bidufashe kwiyubaka no kubaka amahoro y'Amayaga no kubaka amahoro y'u Rwanda arambye. Nyuma y'imyaka 20 hibukwa Jenoside, bamwe mu barokotse Jenoside mu Mayaga baracyagaragaza zimwe mu mbogamizi mu rugendo rwo kwiyubaka bafite, zirimo impungenge za bamwe mu bo mu miryango yakoze Jenoside bakirangwa n'ingengabitekerezo yayo. Kuri ibi, Perezida wa Sena y'u Rwanda atangaza ko izo mpungenge zikwiye gushira kuko ubu buri wese ashishikajwe n'uko ibyabaye bitazongera ukundi. Ntibizongera kugira umwanya mu Rwanda kuko tudashobora kwemera ko amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi aba imfabusa, akaba yasubira cyangwa ibindi bikorwa bifitanye isano nabyo bigasubira. Never again tuvuga kandi twumva umuntu wese yagombye kuba yumva, nabo ngabo bagihakana kwibuka bakibabazwa nuko hari warokotse. Abanyamayaga turi mu naho kaboro twahuye nako dufatanyije n'abandi Banyarwanda ko never again mu Rwanda, never again mu Mayaga. Hibukwa ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi mu murenge wa Muyira, hashyinguwe imibiri igera ku 60,000 yabonetse hirya no hino mu murenge, isanga indi 51,193 yari ishyinguye mu rwibutso rw'umurenge wa Muyira. Claude Nizeyimana, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.